So now, tuloy tayo, tagadal the Word of God. Kaya't mapantayo iti Hebrews chapter 12, verse 27, ganti verse 29. Tuloy tayo the series, The Living in God's Kingdom. So ano dito'y ministry tayo kat ti may isang ay kaskasak dito'y by series the teaching tapno haan nga kaslapat talastas. Kailangan da kayo nga umay dito'y nganyag ni Lord dito'y may ground kayo dito'y nga word. Amen. Hallelujah. Hebrews chapter 12 verse 27 to 29. Dato yung series iti series ngayon magbagat. Jay tuloy ti mensahe tayo about living in God's kingdom. Panagbiag iti pagarian ti Dios. Lidakmanan ada ti kingdom of Satan, ada ti human kingdom, pero ti pagbibiyagan tayo nga kingdom of God. Pagarian ti Dios. Isu nga ti kingdom of this world, at ag-end dagita. Kingdom of Satan ag-end. Ti halang ag-end, and forever nga kingdom of God. Isu nga no ada crisis iti kingdom of this world, kingdom ti tao, awan pa'y kinilod. That's the difference iti kingdom. Nagduduma iti king. Ketika ngangatwanan nga king ni Jesus. Amen. Ingana nga kwa niya, ingana nga maging conscious kayo dyan. Balin nga reality, ijay inner consciousness tayo. Nga talaga nga amum nga dahil kay nga kingdom. Kasla din no Pilipino ka, conscious ka ba't ka Pilipino ka eh. Ti presidente mo ka ni Duterte, amum na ita. Yung apay ka ni Jesus, amum ba nga kasyay? Dapat maisukat na dyan, di pa nakamum nga Pilipino ka, kaya ni President Duterte ti presidente, maisukat ko man ni Jesus ijay, nga ni Jesus ti presidente, He is the King of Kings and Lord of Lords in heaven and in earth and under the earth. Kaya ayan mo nga kingdom, hanga kingdom of the Philippines, kingdom of heaven. Amen! Kasi ti kunak nga consciousness. Conscious ka kumayday. Okay? So basahan tayo Hebrews 12. This means that all of creation will be shaken and removed. Amin nga creation. Magungun. Mashake. And maawan. Kidaduma. Mapukaw. So that only unshakable things will remain. Amen. Tigat nasa uni ay mamingsan ba'y kunan ay Apo Diyos, shakak ti amin. Hanlaangan nga iti daga, uray lang langit, tapno iti kasta. Dagi jay masyik, ket maawan, wano mapukaw. Amen. Wano ma-dissolve, dagi jay ma-shake. Amen. Ngam, tapno, so that only unshakable things will remain. Dayahaan lang nga ma-shake, iso ti mabati. Oh, hallelujah, amen. So nga masi-shake ti the whole world, iti COVID. Amday kanan ko'y bagbaga, di damong agpaiso di ay, adang agpaiso tinaibulos nga kahit dyan nga man-made COVID. Di bagbaga kano apay nga man-made COVID, aramid ti tao nga COVID. So, gapot ikinalain dati teknolohiya na aramid ay. I believe in that. Now, inbulos na dyan, nga iso tinanggun-gun ti the whole world. So, masishake ti economy, masishake ti religion, masishake iti fellowship, masishake iti health, masishake iti mind, masishake iti
companies, masishake. Tapno mabati jay hala nga mashake. Sino ngay? Tiha nga mashake. Oh, hallelujah. Verse 28. Iso nga, kita nyo, no, ayan nyo. Tano ti pundasyon nyo lang, kat ijay masishake. Awan masishake kayo kastoy. Karkaro pa'y shaken ni Lord tilang langit. Ang kikinawatan ti init kin bulan. Oh. Na ngayon, ti papanam. So na dahil, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and praise God by worshiping Him with holy fear and awe. For our God is a devouring fire, consuming fire. Amen. Shaken na po Diyos ti health. Ito'y lubong, tapno ma-shake ti sin siya. Listen. Iso ka ti kasi shaken dira duma health. Nungan matkat ka di butang dati health kat. Han ko magmatkat nga nakastoy ti the whole world. Ngam kapot ibutang na iti health, iti physical, isuriay na i-lockdown ti tao. Na walang butang tayo iti de salon at tayo akat. Nga mo tayo kuman ni Jesus as our health. Awa na, handa ko mga kaya nga i-lockdown. De butang ng tumot, de biyag ti physical eh. So, masishake ti health iti the whole world. Masishake ti economy, ti company, fellowship, churches. Masishake ti government. Ket chicken tupay ni Apo Diyos si tangatang. Na ngayon ti maikasta. But praise God. Ada na-receive tayo nga kingdom that is unshakable. The kingdom of Jesus Christ is the only kingdom which is powerful and unshakable kingdom. Ijay tayong agdwell, ijay tayong agbiag. Hallelujah. Praise God, kailan makita yun diyan. Kat kailangan ng agbiag kayo ijay. Conscious kayo ijay. Hallelujah. Okay. So, ada ba kingdom? Ano di kingdom tayo? Kingdom of Jesus Christ. Jay batayan tayo? Sige, agbiag tayo dyan. Hindi na palabas na isuro ka na kayo. The kingdom of God is power. What kind of power is that? There are two kinds of power. In the kingdom of God, dunamis is the miracle-working power of God. Nga nothing is impossible. Iso lang na tayo, iti power nga ng create the heaven and earth. Kat aday the kingdom of God. And number two, nga power the kingdom kat exousia power, that is the authority. Kapamahalaan. Turay. So, that the power of the kingdom ni Jesus Christ. So, ano apay nga no may preach iti kingdom kat ada ti power nga sumursurot. Because kingdom means power of the king. King's dominion. Ibagbagat. Isungat ti king dito, kingdom nga yan tayo ni Jesus Christ. Amen. Get full of power and authority. Isungat dato dito yung kingdom, dato yung power. So, pakita kliyay, Acts, so nga power ti kingdom. So no ada ka kumai dyan nga kingdom, kailan makitam, ada ka iti power of God. Yes, amen. Hallelujah. Acts 26, verse 16. So kingdom of God is power. Dua nga power ay exousia and dunamis. So ano na i-transfer kay jay, ada da jay nga power nga naka-back up king ka.
Ngamahan tayo lang nga amuan liyay, ijay ulo tayo na di panunot, ngahaan tayo mat nga mas-sense. Iso ka tararabidak dito, kanyak, meditate ko, Father, anak, ito'y kingdom mo, kat sikat ti King in Christ, kat Holy Ghost, ti power dito'y kingdom. Tat ti power di kingdom ni Satan kindi spirit, dagiti evil spirits. Ngam iti kingdom mo mat sikat ti King in Christ, kat Holy Ghost, ti power dito'y nga kingdom. So, kaya't ko makita, kaya't ko masense, nga daak dito'y power of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Now get to your feet, for I have appeared unto you to appoint you as my servant in witness. Kuna ni Jesus kini Paul, you are to tell the world what you have seen and what I will show you in the future. Verse 17, and I will rescue you from both your own people in the Gentiles. Yes, I am sending you to the Gentiles. Verse 18, to open their eyes. Dati may isang mission, preacher, may isang mission ko kada kayo to open your eyes. Okay? So they may turn from darkness to light. Tapno, tumalikod da iday sipkat, mapanda iday lawag. And from the power of Satan, or from the kingdom of Satan, to God. Amen. Makita yung iday, ti preaching ni Paul, manipod pa nakabalin ni Satanas, or kingdom ni Satan, i-transfer mo isuday the kingdom of God. So, di pa kayo transferan nyo, kingdom of God. Adda tayo na dyan, but we need to know na dyan nga kingdom. Amen. Because na isuro-suro, Colossians 1:13. Read the verse 12. If you believe or born again, if you are born again, no na-experience mo ti spiritual birth, nga naianak ka, na born again ka, naianak ka in the kingdom of God. So nga taga kingdom of God ka. Kingdom of Christ. Amen. Kita da yung kingdom of Christ power. Dunamis in exousia power. Naat nga to nga kingdom da ito yung anyaman nga kingdom. Amen. Kangatuan nga kingdom da ito. Isu natin, nagapuy jay heaven nga kingdom, nga inyag ni Apo Diyos ito'y. Isu nga da tayo nga, in bakit tinapalabas, handa tayo lang nga inala ni Lord, nga ipan ijay kingdom, jay kingdom na, ti inyag na, kada tayo. Nagmayat, handa ka nga lang nga ikabil jay kingdom, jay kingdoman ti inalanan, nga insarak kada tayo. Hallelujah. Nung madang kayo ti revelation ito, paling powerful ti biyagyo. Revelation, di kailangan. Ingana nga di ko nak, panagrikrik-nam ka, Pilipino ka, agsukat ko maday. Panagrikrik-nam, tagalangit ka, taga kingdom of Jesus Christ. Amo iti Pilipino lang, dito baging. But your spirit, katsang ka Pilipino? Hallelujah. Awan to mo, conscious ka lang ti baging, Filipino act. No, di Amerikano mo, Amerikano kami. Di na anak nga iti Diyos. Tagalangit act. Ano daw mga ibagbagang gawin iti, subrakong kunang gawin tinaduma, pa'y napangkadilangitin. Nagiging nga iti, piman isang nag-exhort ni Father Geoffrey, kasi ano ti question no, abisan nga kakadua kakamakabot. Lumalagto kamat kami na, ang nga unano nga kanayon, baga na kami na kasday ti kangato na akat, ay lumagto kamat ha. Amen. Kanam gawin day mang pahigantiking ka. Samali to ti kang kanunta, di mang paunano king ka, di awala na. So, amo yo, ore ka kasay. Ore, nagano ti church. Indo pa kanumi suray pang giant food. Ti kaya talata day dwarf food.
De unano, dwarf. Kailangan ti kanam, de kinadakkel ti Dios tapno dumakkel ka. Hey! Tupay nung makan physical kada jay ti kayatyo. Always thanking the Father. He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. For He has rescued us from the kingdom of darkness, from the kingdom of Satan. Rescued, past tense. Hindi na born again kan, ni-rescued kan the kingdom ni Satan. So nga, kanan mo nga ibaga, awanak the kingdom ni Satan. Awanak the power ni Satan. Awanak the authority ni Satan. Because kingdom means power and authority. So nga, awanak the authority ni Satan. Awanak the power ni Satan. Oh. Awanak jay, pagarian ti sipngat, tana i-transferak, ijay kingdom of His, their Son, kingdom of Jesus Christ. Amen. Datayo nga nang believe, kini Jesus ka nang accept, na i-transfer tayon, ijay power of Christ. Hallelujah. Na isuro-suro kanya diyay, kingdom of God din na palabas, kingdom of righteousness, kingdom of holiness, kingdom of prosperity. Hallelujah! Iso nga na i-transfer tayo diyay. So nga tayan ko tatang kingdom, di pagturturayan ni Jesus Christ, nga King of Kings and Lord of Lords. Katituray na kingdom of light. Tituray na kingdom of health. Magun-gun-gun ti health iti the whole world. Tilang ayan ti health nga haan nga magun-gun kat kene Jesus. Hallelujah! Isi-striken ni Satan ti the whole world ti sakit. Pangalaan tayo ti health. Iti kingdom of God. Tada jago work ka mag-strike, iti saksakit ti the whole world, kingdom of Satan, tada ijay. Because no aniya tagwo work ti kingdom ni Satan, jay kina satanas na. Aniya matagwo work ti kingdom of God, jay kina Diyos na. So nga ano adda kay jay kingdom, ti dapat nga ibiyag mo health in God's kingdom. Pati power ni Jesus nga King Health. Dahil lang ito lumaban. Ulitak manan, masisik ti economy. Ngamahan nga masisik ti economy ti kingdom ni Jesus Christ. Hallelujah. Nuda kita lang ti pinatpatiyo. Amoyo, spiritual na iti ayan tayo tata. Kat nubilibam na ito yung spiritual, de kunat, nangat nga to ti spiritual than physical realm. Amin nabilibam ti spiritual, whether the kingdom ni Satan or kingdom of God, ag manifest ito physical. Iso nga ti bilibam, the King of Kings and Lord of Lords. Nga iso ni Jesus, King of Health. Kingdom of Health, the kingdom na, tajay King of Health. Baka tayo man ni Jesus, King of Health. Hallelujah. Dati kasan gamin, tiagbiag. Amen. Kailangan pa mausar mo kumadya power ti kingdom. So ti kingdom ni Jesus, power. So kung na tayo nga living in God's kingdom, living in God's power. Isulat ati hanga masyay. Health of Christ. So kitaan nyo kadi, no apay nga dito yung Bible, basta mai-preach ti kingdom, sumursuro ti healing, deliverance. Apay nga kasyay, wala ta ti kingdom ni Jesus nga mai-preach, kingdom of liberty. Pagarian ti waya-waya.
Amin nga pumasok ida nga gapu ida kingdom ni Satan, mawarwaran da ida connection ni Satan kanyada. Isu nga kingdom of liberty. Kingdom of freedom. Hanga kingdom of bondage, the kingdom of Christ. Kingdom of freedom. Nga freedom to do what you want nga kunak. Freedom from the authority and from the connection of the devil. Amen. So, no, biliban nyo nga, kasday nga kingdom, tiyada ka na kayo, kasday nga king, hindi kayo masat free, dagiti connection ni Satan kada kayo mapugsat na. Napupugsat ko madagiti ka, nga madiyon tumot ka pugsatan no mga insan. Uray awan connection na, kaya't yung palang kayo maikukulong. Kalating kasana de, kaspargan dati kapitol. Adati kasmarigan tao nga managdaklakas. Okay, na-judge sa nisuna. Mabalod kaputa ripis or drug lord or kidnapper or anyaman. So ito nabalod, for example. Hindi nabalod, ada nang itrabaho ti ransom na. So napiyansaan, spangarigan. Kat kung ada nang piyansakin ka, kung ada ijay, isap ta, rumor ka. Kung ada ijay, ta ada ng bayad. Awan ko mga talaga, mabulok ako makati sa bilangguan kat. Pero ada ng piyansagin ka, now, kung ada guard, kasusi da susi, come on, come out! Napiyansaan kan. Ngam ko na pala sila dumas, inaya lang piyansa. May mayat kitito'y kolongan kat. Kunan palang tidak duma. Manghanak dito'y. Nabinisita mi ito'y kakakadoy di katin mawatabada. Tin madakal dito nga. And then kunan ni ko di lit congressman nga natay ni Pungwan. Tas da isunay jay. And then ada kami nakakanta kami kada congressman ay jay. Pero iti istorya ni congressman. Kuna na. Kaya't amoy ada ti mababaw ang pag-iisip dito. Kuna ni congressman. Tay di kwa. Agi parwar kami nga ro ti balon. Napili isuna. Di may saday nga dito'y. Kat di napili, parwaran mi. Lukat na nga ro di ruangan kat. Rumar kayo na. Kunan kanon di may isa. Hanak pa'y nga rumwar. Agi istidiak pa'y dito'y. Tanurumwarak manen. Siyag tagtrabaho ti kanuk. Pipia dito'y taamang mga nakahanga siyag tagtrabaho. So nga nag-uungot ni congressman. Nawarwaran lang nga ro doon. Kaya nakanutag-iyan ni Jay. Panurumwar mo na di isuman ng tagtrabaho ti kanuna. So may met kanu ijay tauray no matuturog pakpakananda. So nga dito ko nada nga bababaw ang pag-iisip nga kunan ni congressman idi. So adumat ti kakasday nga Christian. Nga idi nga dinawat mo ni Jesus na ransom kan. So pumanaw kan di kulungan ni Satanas. Kulungan ti pagaliana. Pumanaw kan di kulungan ti poverty. Kulungan ti sakit. Kulungan iti anya pa ay daday mababaw ang pag-iisip. Pumanaw ka ijay. Paadan daytoy nga kingdom nga nang i-transfer ni Lord ken ka nga may mayat. Palakpak ken ni Lord. Kasano ti kastam? By faith, by believing. Iso nga kanya ka nagapu ti poverty mentality. Dadayang ti kinala kalaban ko, awan ako ni the poverty mentality. Ada ako ni the kingdom of Jesus Christ. Very rich kingdom. Full of blessing. Kabaknangan nga pagarian ni the heaven. Possessor of gold and silver. So makita yun dyan.
Idi nga inabsorb ka na jay tinang change kanyak nga nangirwar kanyak di kulungan. So ngawan kanya kunti kinapanglaw. Ada kaya kingdom of prosperity. Kingdom of freedom. Amen. Oh, hallelujah. Mapantayo uji Matthew chapter 10. Isungat tunggal mai-preach si kingdom. Sumursurot iti healing and deliverance because the kingdom ni Jesus Christ ije kalang mawarwaran. Manipod kingdom ni Satan. Hanggang mabalin nga step ije duwa nga kingdom. Kailangan nga ikatam de maysa nga sakam ije kingdom nga maysa. Ag-step ka completely in the kingdom of Christ. Han mo igagawat te may sangkat poverty, blessing ijay, sakit ijay, health ijay, power of Christ, power of Satan jay may sa. No! Kailangan, ag-step ka lang in the kingdom of Christ. No, kaya't mo yung nga talaga maset free na kayong iiyag ni Apo Diyos ito eh. Nagdito yung mensahe, amuna na include na dito yung message. So nga inyag na ka dito eh. Tapno agdengag ka. Hallelujah! So makita yun. Okay. Matthew chapter 10. Verse 7. Go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Kita nyo di-announce the kingdom of heaven. Kingdom of Christ. Oh. Anya ti next nga rambidan dano i-announce na the kingdom. Verse 8. Kita nyo sumarsarunong adago sa healing i the kingdom? Kasi the kingdom of God, awan ti sakit ijay. Para sinyo nga imagine in the heaven. Tahan kayo pa imot nga napan. In the spirit lang nga napan tayo. Adaba ti sakit i the kingdom of God? Awan. Katsamo ko na ada kay the kingdom of God. The kingdom of the heaven iso di inbaba ni Kristo ditoy. So ako na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Noon dyan di pagayatan ni Lord the kingdom nga di ay, nga day the heaven, nga iso ti inbaba ni Jesus din may, nga resiban tayo, nga pagtransferan tayo. No awan sakit ijay, awan sakit the kingdom of God ditoy. Wala nga, pastor, apay nga ron nga dag sa sakit nga born again. Haan na pa'y nga ron nga inbiyag the kingdom. Tauray winawarwaran ni Lord, narigat na nga biliman. At na ba, yes, sakto ba'y kat, padason daklat na palang tiin ni dito. Pero, if a fight ko lata, nga, nalpas nga daki the kingdom of health. Isu nga awan ti pilay the heaven. Awan ti ure ada gagatel ti karubukom na the heaven. Isu nagkanta na mayat ti bubusis na. Kasi pulos ti sakit ijay. Kata nga kingdom ti bin mabatoy. Ijay tayo nga nag-transfer. Isu nga the kingdom of health ada tuyen. Isu nga i-announce you the kingdom, heal the sick, sumaruno. That the kingdom of Christ is health. No apay nga the healing, isu nga nagidedado mas lawak, ada nga believe ti healing. What kind of kingdom ti preach na gitoy? Kita no i-announce mo the kingdom, heal the sick. di handa ka nga diyan announce the kingdom. Iso nga, kailan matauhan na gito yung papastor. Saan ibagay pipreach na the kingdom pagarian, pagturayan, ti may nga ari. Kat the king iday God, iso nga awan sakit, iday kingdom na, tanuan niya di adakan niya na, iso ti agwo-work, iday kingdom na. Iso nga ti kingdom of
God is health. Freedom from sickness and diseases. Tiyag na. Abay, rest to that. Because anya taday the kingdom of Christ, hanga kingdom of death, kingdom of life. Yes, amen, amen, amen. So nga agungal pati natay. Matauhan kayo lang, nobiliban niyo. Nobiliban kat i-meditate mo kat ikararag mo, santo, maawatam. Ngamura na awatan nyo di panunot nyo, sino makarepute kada kayo rita? Na the kingdom of God, kingdom of health, kingdom of life. Ada pa patay ijay heaven? Oh, wanta life. Jay ari jay, he is life. Isungat ilbiyag mo no kingdom of Christ, His life. Kita ti kayo uray ni Apo Diyos nga maawatan yung tapno ag-work kay power ti kingdom na iti life yun. Rumwar kayo gamin di kulungan ni Satanas. Di kulungan ti kina awan na mamuna. Awan na mamuna di kingdom of God. Nalalaing di jay. Kasaano ka matulungan na kayo? Uray mangura-uratak na. Ang kalakit dimot nga, uray kumamot, kakit, yes, uray kumamot, kaslakan matmatay kat, yes, lahi ko, uray kumamot, ano tikas din lang. Kita nyo na, Sister Rose, uray nga ni, iaramilan na tilungon na iti, natublong kat, lahi ko, kung nalang kadamay lang. No, walang dito yung nangagnakatawan na nagbalikin ni Satanas at tayo ni aramilan lan. Ha? Ijay, pag-iaramilan yung kungkunadan. Ano yung kakabagyanan nga pan mang bisita ka, tamo na niyaw ito na lutublangan. Agas, but praise God because of life. Jesus is still alive. Malagip ko dahil, may sa kabsat. Kabsat ko na ka-ure no Jade Africa, the ministry ni Pastor Chris. Isusuro mo't lang ni Pastor Chris na gitoy. Dengag-dengag di babae, data naka-cancer. E di nagka-cancer, siyempre tinaningan na, matay ko man. Ngayon tikalanin nung ibagbaga, life ko na natin aday di bagina. Ili ko nag-vision ni Suna, nangag natitimak ni Apo Diyos. Gusto ko makit nga talagang matay kan. Kunan ni Apo Diyos ka na, nuhan mo lang nga sang kaibabaga nga life, matay ka nga talagan. Nga gaputa sang kaibabaga ti life, you will live. You will live and not die. Kasi di ka saan di mangilaban. Ada aya sakit in the kingdom ni Apo Diyos wala. Isungarod nga, no i-preach mo the kingdom, heal the sick. Raise the dead. Cure those with leprosy. And cast out demons. Taawan ti demonyon ijay kingdom of God, ijay heaven. Natin nagditoy. Pero tinarami ni Lord, in babana the kingdom, ijay heaven, in nyug naman nanditoy. Tap nag-transfer tayo. So no, bawal ijay ni Satan, bawal matlang dito'y kingdom of God, dito'y earth, iso na data. So we can cast out demons. Kasi jay bawal isunay jay, napapanaw isunay jay. In may dito'y, in surot naman dito'y the kingdom. Iso nga bawal mo lang iso na the kingdom of God ditoy. Woo! Agtartrabaho ni Satan ditoy earth. Kadagit agbibiyag the kingdom na. Ngam nagbiag kay the kingdom of God, uri ada ka ditoy earth, bawal ni Satan ni the kingdom of God. So nga papanawam, pa-squatter iso na ijay, no just in case nga bumisita. Dito ka muna nga apay makas out to the world, kinas out na nga ron na jay.
Kinasaot na natin nagditoy. Kukuna ng agturay ditoy. Sinmurot mananjay kingdom. Din may mananjay kingdom mamang kasaot kanya na ituloy da. Kasta ti revelation. Living in God's kingdom. Amen. Matthew 16. Verse 19. Iso nga ditoy. Di bagbaganay jay. Agadal kayo nga nalaing. Iti kingdom of God, kingdom of prosperity. Di ba na ibaga ka na kayo Matthew 6:33, hindi na walabas? Nga seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things, nga berbiro kong ti Gentile nga kinabaknang, shall be added unto you. Iso nga ti kingdom of God, kingdom of prosperity. Apay puburi aya. Hinaday tati, hangamamang crafty economy. At data yun nga kingdom. Medyo ka di kami, kakasya yun dyan matayo. Aya? Hanga di. Waday bagada kami, kastoy di kingdom. Aya? Nagngum ka na. Yalaw yan. Amen. Hallelujah. Woo! Diyan nakapapanawan ni Satan nga kingdom di heaven, sinmurot ditoy, inbaba ni Jesus. So nga tinyag na ditoy, hanga religion, tinyag na ditoy kingdom. Hanga din o danagan ti sikta kat pinasikatan ti ministry. Haan, tibiyag tayo kingdom, power ti istoryaan. Hallelujah! Ang adi pinasikatan tinagan ti church. Dahil kami no, minsan, the religion mo tunan ti kwa, anatin baba na ya, kita nyo titid na. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And natin na, keys of the kingdom, hanga keys of your religion. Hanga keys of ano ha? Sect. Keys iti church. Keys of the kingdom of heaven. Amo yun imbagada ti susi, you have the right to open and to close. Yes, yes. Amen. So that is power. Sana ko na, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Jay bawal ijay, bawal ditoy. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Day palubos mo ditoy, palubos na ijay. Jay ibawal mo ditoy, ibawal na ijay. O tinaduma pataros, no aniyaman ti bawal ditoy, jay dati nga bawal ijay. No niya ti alaw yo, jay na alaw ijay. So nga bawal ni Satanas ijay, bawal yung matitoy. Bawal sakit ijay, bawal itoy. Bawal ti pabor ijay, ibawal yun itoy. Isu nga use the key. I-close you ti pabor ti ijay life you. I-open you ti prosperity. I-close you ti sakit. I-open you the power of health. Iti kahit nang sa unday ta. Amen. Amen. Ha? Kita nyo dahil susiad, ano? Kiss. Isu nga ano di susiya lang. Susiya na di palak di treasure. I-close natin impyerno. Ay, day tantumat.
ado ti susi tayo nga inter ni Jesus. Sabali magkami ti susi nga pakiring-kiringin nyo. Karon no dalugan nyo ko, tapo. Kiring-kiring. Mayat na ita. Susi ti Fortuner, susi ti Hilux, susi, apo, nagmamayat. Ngumday ta ka di. Taado ti Fortuner di ta. Ado ti balay di ta. Day ta susim di na maiklos ti impyerno. Di na maiklos ti sakit. Day ta kaya na. Kung ni Jesus, adakan niya kon ti amin nga ki. Ti iklos ko awan makailukat. Ti ilukat ko awan makaiklos. Day ta ti aday the believer. Hallelujah. Iso nga nagkas out 30, sakit, bawal ka dito'y kingdom of God. Bawal ti sakit. Health na dito'y. So, come out. Hallelujah. Revelation 1:18. Nakita ti denggan niyo. Hallelujah. So nga, kasla ka di man ni Sister Rose. Uray bagapan si doktor, nakamapira. Uray ko na dayjay. I know, adun kinalaban na ta. Sigurado nag-nervyos mo timbagada, nuhang kamapiraan, nuhang kagbagtit. Analalakaya. Kalkaro pala no, kaspargan ni asawa na nga dyan, ay inayan pa. Diit ang gaybaw. So nga mayat mo lang ipagdengan nyo, day adati kakastoy nga nanganangagyo tapno, adati time, nga da kay day ada ilaban mo. Ngam awan nang nangag na ngay, awan ni Brother Randy, di nawisan, agdaringungo, rumrumarti dara. Awan nawalang mo tinanangag na nga basit akawan na. Karkaro no na itama tata. Ka nagpa-check up, COVID dun. Awanan amin ti sakit tata. Nga na duma, panay COVID ti ada. Nagdulumong da amin, dagiday flu, dagiday trangkaso, asma. COVID ti ado. So, kanadamin maya tata nga year 2021, COVID langan ti mabatbati nga sakit. Ululay. Ngayon talaga mas attack ti amin, ti the whole world, mas shake. Ti hala nga mas shake the kingdom of Jesus Christ. I am the living one. I died. Sino aday? Ni Jesus. But look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and the grave. Ada kanya kon tisusi ni patay, ken susi ti impierno, grave deta, impierno de la duma. Sige, pantayo ti King James. Hanlang gayang ada jay susi jay heaven ti gana. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Kita nyo, tigyan nang, iawat na kada tayo. Iti heaven, andat susin ti treasure, susin ti health, susin iti power, ano ti susi ana? Ba't tila inanayon gayam? Susin ti impierno, ken patay, nakiigyan na. Apa nga inigyan na? Tikat na sawan, I have the authority over hell and over death.
So nga tiklos ko, awan makailukat. Amen. So nga, no bawalan tayo ti hell, ijay life tayo, mabawalan mo lang ta talaga nga bawal ijay heaven. So ano, agbisita ni patay, aguray ka! Nukunam, ada right mo, ijay, so nga tinaduma, ada na dyan, kakadwa idi nga, natay, ipulpulsuan da. Edi, ada na gito kakadwang kinamu karagitang authority da, napandak kinas out. Demon spirit of death, come out! Because kas out na kanukot, deng-dengge na ngay. Tapuman panaw gayam di kararwanan. Deng-dengge na, kinas out the spirit of death kat bigla nga na, nagsubli da di kararwana idi bagina. No, awan nga tinagkas out, tinagtuloy nga napan. Isu nga na jay tirason, no apay nga ag-obey ni patay, kin impirno, even ti Christian. Ag-obey na di Christian, kaya't kung asawin. So, mabalin lagi jay. I-apply yung gamin. Dahil ti living in God's kingdom. Palakpak kina Apo Diyos. Kaya iso nga, dahil ko nakno, adagdik exhort. Akas pa rin ni Badyo, pring nga natured. Hanggang ag-una-unano gamin, agdangag ka. Tamuyo ti persecutor, nung umato ti libel ti, even preacher na, nung nangato ti libel ti preacher, ti persecutor, dyan saan nga ngumangato. Adya na ista-istak, isuda ti kontra. So nga kanyak pa'y madikpay tinaiistak. So no dangdanggak na preaching ti dado, maurehang ko pa'y piman nga nababot. Hiya! Yes, amen. Kung kunakpay hangaday, sobraday ta. Awan ti kasday. Taawan to pa'y nakasubra ti pamati na kinilord. Sige. Nakakita kayo di Bible nga dahin baga ni Lord, sobra ti pamati mon, uston, awan. Naglaing ka nga, may baga nga sobra pamati na kini Lord. Kurang tupay. Amen? Ngamdengan nyo, ti magbagan ti church, sobra, anya nga sobra. Pamatin tupay ni Joshua nga binilan natin init nga hangagmob. Katsang nga nagmob si kontisensya ti earth. Isungahan nga eksakto nga 24 hours. Ti oras ta dinisturbo ni Joshua in his time. Amen? Agasam na makilablaban lang kat lumnak ti init kat stop. Kuna ni Joshua kat nag-stop. So nakilaban na nangabak na. Likad naulaw ti sinsya. Apay nga nasubraan ni Joshua dayay. Hallelujah! Kangayin baga ni Lord, sobra detan. Talaga patay matiinit, bubulanan, katbili na maawan. Maayayo ti Diyos. Kasta kayat ni Lord nga rumwar ditoy. Last days tatan. Kailangan nga rumwar, ti kakasday nga sa tao dito'y lubong. Hallelujah! So you have that kingdom. You have that power. You have that freedom. You have that anointing. You have the keys. Hallelujah. So start now to live in that kingdom.